ne bra kra me hwe no TV so so ye sofo ti sofo da asem hye mu ye ne wo asem be ah ye ti ma ba yi onwu ewu se yare aba obi kwa nko mma nko betena fie ana me firi me nua ba ko ka kye no na ma ba na be kye wa say na wo be ye enti ne bra no ne careful o ye sofo nya sa o throw one ya man yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH Abusiafo ene adofonom akwabasonko enkoma obibia sedane da munya ebre agi edwa etie ensem a eyetuma GH yede ebesomo ewo Ghana wahala dwumadi no emu munuaba efiesi kapa ena motimini abusiafo busumi we ya yesimu ankwankoye tese yante asemde Kumawood actor Bishop Bedanyakum eda ni benkum so se de enim no owu atwede ba ko emfro eyeden ya obia ebewu na so kwanya nipa ebefa so ewu ene ensem a ebe piemu ewache na no ene ma yehunu eye nipa no se wote ase se de na wote ene ni su ene ne ban ene ba bia wususu se wo bekom na abusuafo eye no wonsensem ne 1 week wonsensem a eba ye no we ama Kumawood actor ni din ani sunsun se de obia enim no waba aba bekasa ewo ho na abusuamo ma yembonra ensem no emu Bishop Bedanyakum ewu ye no nsensem bebre na Ghana for aka de ache Kumawood stars ya to omo ayampia bebre womo sun ye de kokoto social media ye twa de bo womo eche womo se de womo ye ne de enhwe emfa kwam kra ye hwehwani mu esun na se de womo esun obi de ato bebi se womo gi hu skadi no sanso na womo biwu a ye be ye womo eno Emma Vivian Joe eba bonten ebe lambaste womo ke kan adwen de che womo se hey obia enko school obia enti school dem na waba aba betete na brabo aba be che ne de wonye anase de eni kwan se woye wakana adwen e de kire womo ebiemu ensoso ye nua bema kwakumenu wono nsoso e won aggressive talk show so what the ebebetu edwa eche Ghana for se eye da edrum na se Kumawood stars obia entu ni nan amfa ensi Bishop Bedanyakum na ye asia ema obia emblem Kumawood stars because nia ekoso no se de ye twitwabo wo mo ka ensem ayaka de ensem de kire wo mo no hu ehia krampo se ana se enye obi akonompo se wo beti asi no asinti so ma hu star bi ewa ye no ase a ma wo mo embo wo mo esobom na nka ye nim se ensem no nyina akwa da bibia akwa da din ewo Kumawood stars ne wo mo ensem no eso na ye da sore ya ye nua be ma Sumsum brante ya wutimi hu wa ye ni ti rasta na ni akese na ha no na dodo na edinim no ewo Kumawood stars na yinim na wono eba abonten na wo odini nsem bi ababetu ebia na chese he se de ye hu ade no fefefe na wo tweda se de call so okay no enye sa na ade no etie krakrakrakra na se de etie enie won koko piemu ewo 1 week no ase anase na wotweda no ase se de akamemu ne ye no nipa wu a de na wotweda edrum ye si enkonya etoto enyoma ehunu eda ye besie nipa no ene da ne se ne enyoma ebesi akọ na Kumawood stars no ebinum eba enkran ebinum nso wo mu de ewo Kumasi na nipa ye ka no asemo no de wo bepiemu ewo enkran hanoma na chese wo no so wo baba bejam abusiafo enam odo awo ede ema Bishop Bedanyakum enti otu ne namu mrika ana wotu ne toso eba enkran hanom se wo bejam abusiafo na wo bebedru ye na enoma bi a ankoye ena chese wode atu edwam na eno ena wo chiremu efa Bishop Bedanyakum ni nua be ma no suban bi wo dan no edi ewo na wotweda no ase emra wo mo ye o madwen se wo mo ekọ akwa chechia abusiafo ama mo Shld ama mo na wa pepa wo mo eni ewa mu eni so se de be ya awrachiche wo efri nipa nche na
eba wo metimi akyekye wo mo ere no abrante ne da suban boni bi edi e de kyerɛ wo mo na kyese wo hu ne sɛ enye ne kwan so a eno no enti wo ba eye nka hanom ewo Accra FM and I just want no so wobebe bobo na adwen e de ekire abrante no hu ne se eba ne sen e na wo bra wo ofra wo sa wo ye nyame nipa na nipa aba besa wo ye baba be ma wo hyede ye be ma yakoye be jam wo san se ye bishop ye nua o ye yonko brebo o ye busuani busuako no act na busuako no wo mu bi enti ye baba be jam ne ehun se wo nua no na ye baba be chia wo so wo ye sofo na ye be chia wa se ye COVID-19 na wonchia wo bi krampo na at least what can be wa wonim se bia yare ya bente ne boy na bia wa ma wo thumbs up e wo soro na se wa ma ne boza bi e wo so ne emframa mu nchia na ne wo hu at least what responded to ne nchia no nanso abrante yi eyi na ni se panyi a wata etwi na ni tena ba bi chese wanfi eye abusuafo no ana Kumawood actors no enchia wo mo ba ba cha no wanfi wo bia wa yi na ni ama ne yonko ana se ne nafofo no wo metwa ne ho ahyade wo mo ene eye wo mo a wo mo bebe chia no echecha wo mtu ohu ne se asa suban abrante ne da ne di no enye enu to de kokobo e ma ne se wo hweye no wanja ne sa ne suban bone no frɛ no so ye nyam nipa no wo ye se di a ene emboa no kra se eye hype e na wo pa wo mbra wo mo edi betwa sini ama na enya hype no na se obi a wo hu so ye nyame nipa na se wo de eya ebe show mu wampo na wo di kan ye se eye wunu aba ma no wote ase no wo yare no na wo mpese Kumawood stars no ebe ba ho aba besa na ebia obi o so wa na ne so atienti ebia na obi akwakotwa ne mfonyi no da ko to social media na wo nye okay enu nti na afi wo ma ba na wo mo eba ba becha wa se de no obi o mo wa asema na se wate wo mo asem boni bia na obi no wo entokwa entu ohun sa ne ye ne se ene ne ye pana ense emfata se nka abrante no wo yesa na abusua wo wie ye na wo di sa address ni nua bema ne ewie keka na adwenche no se bema ne bema wa mi se mema de o mo kan o ma dwen wie no anu no wo sa no ye free emfa nti se ma de ye wie ne asa atwemu tan no wa kan awie na eno na ye buza ne se enti Bishop Nyarko wo hu ne se eye papa yi obi e kase ane obi nipa wu ana nsa ye akira asem na ehun kro ne ba ohu ne se papa yi ehe na wo ko no se hwe me de eye me nko ama dwen mu a me susu ye de a Bishop Nyarko wotinyankopon ensa nifa so wotinyankopon akunya kase so wo heaven enye hell na wo ko enya de se wo ka ho because eye bishop ewuye enkrofo bebre ena aye ni posters aye ni mfonyi da tutu social media baby na behunu say aye entaban ewo na chie aye nyame frame yi bi ye de atututu na chi ne wonko ne bento no do hu ne say eye bishop wo ko eye nyame nche wo nyame nche so because abrante no wote ase no na che say wafa nyame ansana wo ni nyame ni preaching sa na wo preach enyina eche say wo no wo ye nyame eba na se wo di nyame emra ne nneoma esunto no die ye bishop wo ko nyame wo straight na de nti na ye busa no sanse we say de nti na ohu ne say wo ko ye nyame wa na se wo heaven e na wo ye emfatu hu bi e de atu edwa ekire mu ese hwe eboni wuye enkrofo bebre ewu na so eboni ewuye obi empo etimi eye na adwen say wo ye ni frame bi ana ne picture bi de osura bofo ana se entaban bi ata na chi da bi obi a anya sana che se wo susu sa abran abaya no wono de hell straight e na wo ko na so bishop ewuye no entaban a ye de ma no ne ye ne pictures a ye de to social media no timo se obi a wa rehwemu obi a ewo gidie obi a ewo pepa no ne ahotoso no ese eye bishop de wa wawuo no eye onyankopon enchen e na woko na abusia moma yenko ne enkonkonko hwe eye ni video ana ne nsem a wodi atu edwane ye ba ye beto a ensem no eso manya ntie se wabra woko Bernard 1 week na se no ne brother ne ye bibi a wampe de ya on say areas na ye wono aya sometimes meka se eni bi da ba no obi dia di agro okay obi ha o yebusuani pa aso asema ba amanfo twa ajajo no so de emedi agro okay yenua Nyarko a wa firi mu no ewo mu se yare aba a ye ko okon aso wuwe na enua ne wuye no amanfo bekura ru afi se yare ho omo te se bla na wu a aye obi ya hwe ebo no wu esi na obi ya
yakwa yi ni ba ye no ensem bibili aba amanfo ka no mfa Kumawood fo amanfo didi amanfo atam anya jade ana ma bra kra na no kra obi ko adi natam yakwa yi na se no ana ye chachia ana me hu be na Nyarko maame ana me hu ne bra no nti ne bra no na ono ne na fofo tu le gina ho no ana o maame no so ate no ho nti me yese ka me ko chia ne bra no ene ne na fofo no na me yese da ma me kan ko maame ho ansa na me ko show respect e ma o maame nti me ko chia o maame no celebrate ba ko e Kumawood that fe ne kobi 1 oye kokko kobi 1 ana kobi 1 so yese nya ko chia ne bra no nti me gina ho na me ne ba Nyarko maame di nkomo no na me hu se kobi 1 no ko no ne bra na fofo no te se ade se de ensa bro to nsa bo wi a na wi a chia no na wi a chia no egru be na Nyarko bra no so a o chia na wan chia no ne se gu na chi se na me nipa le gina ho na ne nsa aye se ba aka ho no ade ntina e ba ne sa me nim ne bra no se me fa cho me na be na Nyarko wo no ensa me kokko so me se me fa me hu hye me nka bi so on se aye ne ka se aye bi wo Kumase o frɛ me maka se wakra be na Nyarko aye ntina me foro car e free Kumase e ba ye aye ntina me ba nka na ha me no ka se wi me ko Kumase minim yan ko fo ni bia me frɛ mo so mo mbra mo se yale aba me to mo ko Kumase de no yale aba me de man tra kam ai Kumawood fo no bi yes o ma se aye ni a chemu mi no o kasa on ka bone Kumase de no ko e o se Kumase de ben e to betuma tu car na wako aso we free Kumase ba kra de yale aba taman fo ntu kwan minim obi o so be so de me ko chi na watakra de Friday so yale nti yesi yenko aso me je me tra VIP basim afa me car na ba yo e bae na mabana se me be chia wanti nka me na ka me di ka ko chia na nka se nim gu ase no di gu mi e je ma madam me ni pa no fele ye ne brother no ne mo one Kumawood fo problem bi ana minim e bi a o person so ye star obi wo ho no ma to se on so be se ni ye movie to onim de obe ye bi o pe hype o true na me kan de bla na ye che se nti ne bla kwa me hwe no TV so ye sofo nti sofo da asem shi mu ye ne wo asem be a ye ti ma ba ye onwie wu se yale aba obi kwa nko mma nko betra fi ana me free mi ni aba ko ka che no na ma ba na be chia wa se na wo be ye nti ne bla na onye careful o ye sofo nya sa o true one ya ma no me je maka no maka na me se me nkasa me nua ne me do no me kan na asem bia de me su me fa ni picture me yansa na me su na den be bia me tena ya no me sa na ko bolis di agoro jansa na me su se no na asam ne ha me yes nti me nipa ne ko chia ne bla na anchia no emfa so de na opa wi ase de na opa wu a nti Bernard Nyarko brother no na wo ka chen so on hwe yie no onja do so opa so onya hype om na ne fa ne ntwa movie ni bi na o ma hye ne bla na no nso ni ne din so on so obenya sa din na o so ye sofo nya me nipa ye no kun ye o bra na o tia ase no o ye sabi o yale no wa na be tra TV so ka say na o bra na say on pese obi be hu because ye pese Kumawood for ma wa hwe mi na o yale m na twa picture on na me che no mi hu se be na na on pese ne yale ne be kwa abonten on so obi o so wa ana so atesa no na say o be bana no be twa picture na me tina se o ba bi nti o ne bra na be tra abonten aka say na ono ana pese obi hu ade ntina si a wa se woni ye twe manso abere so eni wuni asem nti ne bra onye careful oye sofo na me nipa de me respect na me nipa we Yankopon free ho a na de ma me jira me respect na me nipa che ma me because na me nipa de onye che kwan be fa so be kwa heaven e wi asa bla boy boy e bo nsam jam ni heaven life se binya nti wonya sika o ohia ni wu o sika ni wu ana me be na Nyarko no wu nya me kwa so nti me mani age woni age so wu no ne wu no wu ni me ya eso be bia wo kɔ na e me de we se oba abonte be sachira ye e be ya asole mo bi ehu se wa sachira nti si a me na maka na me yo de boy ni no me na ese me hwe abura boy ono ko oba abonte se ka so fo wu a adwe obeka so be ko bonsam jam ne heaven abe ka so be ko se ka se obi ya amro ba no wu a ne bonsam jam na wakora ha bi kwa so sachira ansa ne yeku no eso wu de wunim eso de wuja amante se we die o ya amro ba o ko bonsam jam so fo de o so ko hem so bi o ba dwama ansa na owu ne bla no ade na wo ye no se mu se bi woni abre ne kwa na me ka no ma foro ka bo me ba na ka se bi so bi tu me se bi me se be ko yo bla no ho don tsa ba ma ba na me be chia wa ti ka me na me ko ya se ka be gu mani masi na ebi mo say 1 week no po na ehu hia because obi a o ye ni particularity say Bernard
na ni 1 week basa ase nipa kakra bi na oba yi na san ka ba respect Kumawood fo unma yi na nipa e ba ho unma ho cheche na se mon di aban directives no so ye ji so ase wa according to me say me na me ha adwen pa ho me nam na me tiatia mbe na nyap na me ye mambo danger me na me ye chese ayi so le kunu na si me na so ase wo jimi nchim me na wontu be say me ye dai wo se yan kata na makata me nam na me so ne 3000 na vitamin o so den so ne 3000 na vitamin eh me fa bi nya me nsa e pa cho betima che me davi nti odo na me je beta mi na chi nti ne bla no de no way o hu ni se Bernard Nyarko se de na otie o asase so no se wo na wo jeje a nka heaven straight na me nsa ni fa so to ho o say amanfo ayi ni picture osoro abofo na Yesu asa dan sa se nipa wu na so bia dwen so obekọ heaven asa na ye ebo ni we na bebele so anye on ya me kire enti wo say Bernard Nyarko wo he o heaven straight Bernard Nyarko wo tina me nsa ni fa so Bernard Nyarko on ko bonsam gem o ko heaven straight me na me ka kire wo say ye nam no sofudie no o ya sofu dadawo asa odi be for say we dia mo amate ne nsem a wode atu edwa na jete sei e na woka na no ne tofa e na mebo e de e ma mo no nto no de wo hu ne say bishop enya de say e ye bonsam jema na say hell no wo kọ honum otinyankopon ensa enifa so a wo redi e de Kumawood stars na enche Kumawood de wo mo so be gidin wo mo so be trend wo mo be ye trend na ye no mo sile wo mo be sile wo mo movies ankasa because wo mo panyi anase nipa no wo mo no wakotena ejeni nsani fa so wo di edema wo mo e ma chese boni bia e koso wo Kumawood stars mana so obi ye bibi e de ehye Kumawood fo no ni nyina atimi ada edi no de nsem we atu edwa no ewie ye na Ghana fo se asese na ni nua be ma ne eye dia ene na entwe yie kwakwa se wo bia ba e ba besaw na wutimi da se suban we edi ede eche no ebinom so se oh wa ye awie we ye hu hia se abrante no wo be ba abonte aba beka because anya de se obia ehu ye tinka we nka ye man to man nka won kan che ne se bia do ye ne enye se wa ba abonte a wo ka ne de na che se ye sunsum anye ade ebiemo enso so ebinom hu ne se wo bi wu na chese ye frame a chese wo ntabane ye no nchese wo ko ye Nyankopon che because ye Lucifer crampo no wo ntaban so eto ne ba asase so enti no sa ne perception na wo hu ne san Bishop Bernard Nyarko wo Nyankopon enchen no enye sa na etie anase enye se wo kasa bia wo bekọ bonsam jemba ema na building hopes up mani hu ne se wo Nyankopon enche because obi ennim ye ode oye no osuma se na so obi nim ye nyoma nipa ye no eche bia sinitwam na hu ne se sa oye good oye se we se ba bia na brabo wo efie ene abonten so no enye sa na etie na abusiafo adwenkyere no bebre na ye che se wo mo supporting ye nua ba ma nensem a wo kan ye fa ye Bishop Bernard Nyarko ni nua ba ma ne ya wo da na de na che so mu ne se abrante no ye no enche eyie enti no se eye mepam anase bibi pa bia abrante ne mabonten na wo memebe pa eye Kumawood stars no o mepo wo mo acho e wo ne ye ani su a wo dan na di e wo na wo tweda no ase won so so wo fie sen e na wo hu eye ensem no de sunsum e ka no eye no kre se eye bishop okotena Nyankopon sanifa so ebiemu nso so no se de ni nua no ne ya wodan ne de no de aba abonten a wo ka no eye ne kwan so anu no se sa e na wo se wo ye no na ni nua ba ma no so ne ye na wodan ne de no eye se wo ye sa ana se de o ye no entwa ye se de wo wadwenkyere ekye ebia na esitie fa bia no obetimi e de asom ye na ebiemu mesel so won subscribe to your channel na mesese wo be ye na wa share dem mo busuafo e all the social media platform na wa like your videos so me aba no so se de upload video bia your notification our phone so aha and a brother my kwan ama edi dwumadie no esi midin ene akua sikapa makram